Bahaye ikaze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel. Mu by'ukuri muri agaciro kandi muri ab'ingenzi cyane. Mwese mwamaze gusharinga iyi YouTube channel ikaba igeze aho igera, ni yanyu kandi respect. Ndabakunda cyane. Muri aka kanya tugiye kuganira ku bintu bitoya hano mu Rwanda, ndetse dutoya cyane, iminota mike cyane itari myinshi. Nturambirwe kuba wareba iyi video, nturambirwe kuba wayitega amatwi. Ni ngufiya cyane kandi tugiye kuganira ku bintu bisa naho ari bigufiya mu by'ingenzi. Icyo ngiri rero ngo tuganireho gitumye kinzana hano imbere ya kamera, ni ukugira ngo mbabwire ko hano iwacu bisa n'ibyatangiye kudogera. Ikipe ya APR FC yasezereye umutoza Darkonovic Umunyaserbia wayitozaga mu gihe shampiyona yaburaga iminsi 3 yonyine kugira ngo irangire. Ikipe ya APR FC isezereye umutoza habura imikino 3 ngo shampiyona irangire. Ikipe ya APR FC isezereye umutoza ari ikipe ya kabiri irushwe inotwa rimwe n'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya APR FC isezereye umutoza Darkonovic nyuma y'uko ayihesheje igikombe cya Heroes Cup, akayihesha n'igikombe cya Peace Cup. Darkonovic sezo imwe yaragiye gutoza, yaramaze gutwaramo ibikombe 2, asigaje gutwara igikombe cya 3 cya shampiyona. Umusaruro rero uranengwa, uravuga ko umusaruro ari mukeya. Ibintu byatumye asinya amasezerano ntabwo yabigezeho, niyo mpamvu asezerewe. APR yashatse kumusezerera kare, abakunzi bayo bashatse gusezerera Darkonovic hakiri kare, ariko ntibyakunda kubera ko hari ubushake bwa APR FC kuba yasezerwa, ariko Darkonovic ntabyo ashaka. Today Darkonovic nawe yabishyizeho mu cyaravuga ati, niba hari icyo ntari kugeraho, igikombe cyamaze kugenda, ntacyo nakora, birananiye, dusesa amasezerano nigendere. Biravugwa ko agiye kujya hehe, niba ngashaka kujya muri Simba Sport Club muri Tanzania. Simbizi niba ari uwo Simba yakwakira muri ekipe nka Simba. Ntabwo ari ikipe yo kuba yakwakira umutoza wa Darkonovic. Ekipe yanenze kuba atari umutoza mwiza. APR FC rero nyuma yo gusezerera umutoza, ntabwo ibintu bimeze neza. Hari gutoza abatoza Handori, abatoza Matudemi twa APR FC, nibo batoza baje gutoza muri APR FC. Ni nabo bakoresheje imyitozo yo kuri uyu munsi w'ejo kuwa kabiri. Ngira ngo rero bije nyuma y'uko Rayon Sport nayo isezereye umutoza Robertinho. Baba batangaje ko bamuhagaritse, ariko n'ubundi igihe bamuhagaritse kizajya kugera, amasezerano yararangiye, ataha iwabo. Umusezerano bamuhora kuba ngo atareba, kandi mu by'ukuri bamuzanye babizi neza akareba, ijisho ricyanye gutyo. Robertinho aravuga ati, ngewe ndi muzima, ndareba, mfite amaso mazima, ntabwo ndwaye. Ahubwo bo bafite ikibazo on head, bafite ikibazo mu mutwe cyo kuba batareba igikwiye, cyo kuba batamenya imvune umutoza aba afite, ndetse n'agaciro umutoza aba agombwa na ekipe ndetse n'abakinnyi. Ni nyuma y'uko Rayon Sport nanone itsinzwe ibitego 2 na APR ku mukino wa Peace Cup itwara igikombe. Ibitego bya Watara, mukinnyi nakwita internationali, mukinnyi ushoboye, umukinnyi APR yari itegereje
igihe kingana n'imyaka 10. So rero reka nkomeze twigire muri, wari ubizi neza ko uno munsi hari match muri La Liga. Uno munsi hari match muri La Liga, Real Madrid na Valencia. Ni Valencia niye uno munsi hari match ya Alves ndetse na Valencia na Alvarez nizo zifitanye match uyu munsi, naho Real Madrid ifitanye match na Mallorca. Rayo Vallecano irabiri kumwe na Real Betis, Osasuna irabiri kumwe na Atletico Madrid ku munsi w'ejo. Real Betis nayo ni ku munsi w'ejo. Hanyuma Atletico Bilbao cyangwa Atletico Club iraba yagiye gusura ikipe ya Getafe. Espanyol ku munsi w'ejo izaba iri kumwe na FC Barcelona. FC Barcelona iracyakomeze unbeaten, gukubita amakipe itanzitse nyuma yo gutsinda ikipe ya Real Madrid ibitego 4-3. Igiye kongera kujya gutikurana n'udukipe nk'utu twa Espanyol. Espanyol ntabwo ari ikipe ntoya, ntari ikipe ngufiya, kuko Espanyol mu mikino 5 yayihuje na Barca, biragaragara ko Espanyol yatsinzemo ubusa, nta mukino n'umwe yatsinze, ariko Barcelona yatsinze 3, banganya imikino 2. Rero byumve neza ko Espanyol ntabwo ari ikipe ntoya imbere y'ikipe ya Barcelona. Hanyuma kuri 31 dutegereje ikipe ya PSG izaba yakiriye ikipe ya Inter Milano ku gikombe cya Champions League finale. Ibyo byo mwari musanzwe mubizi, kandi nizere ko mutegereje neza. Ufana iyihe? Njye nzaba ndi inyuma ya PSG. Wowe uzaba uri he? Jya muri comment umbwire. Hanyuma English Premier League izagaruka ku wa gatandatu, ndumva aribwo imikino izagaruka, ku wa gatandatu no ku cyumweru no kuwa mbere niyo minsi English Premier League izagaruka. Kuri 16 rero ubwo ni ku wa gatandatu ndakeka, kuko ni nyuma y'iminsi 2 uhereye uyu munsi. Hari Aston Villa na Tottenham, hakaba Chelsea na Manchester United, hakaba Everton ndetse na Southampton, West Ham na Nottingham Forest, Brentford na Fulham, Leicester City na Ipswich, Arsenal na Newcastle, Brighton na Liverpool, Crystal Palace na Wolves, Man City na Bournemouth. Akaba ari uko nguko imikino izaba ihagaze mbere y'uko umukino wa 38 ugera. So ubwo ni ukuva ku itariki 16 kugeza ku itariki 20. Iyo niyo mikino iteganyijwe muri English Premier League. Kugira ngo rero reka ncumbikire hano, ariko nanone mbabwire ko nagarutse amakuru ya transfer nibagiwe kubabwiraho. Transfer marketing, umukinnyi bita Victor Golock
yamaze kwinjira mu ikipe ya Arsenal, naho Justin Optat-Depant yamaze kwinjira mu ikipe ya Manchester United. Ngayo nguko hano makuru navuga nari mbafitiye uyu munsi. Ndashishikarize ko mwakomeza gukurikira ibiganiro byanjye. Nari maze iminsi ntahari, ariko nagarutse. Akazi kari karameranye, ariko uyu munsi kagabanutse. Tugiye gukurikirana match to match paka kugeza igihe ntazi. Ejo cyangwa kuwa gatandatu bafitiye umutumirwa. Muzabe ready.